Dr. S. Jaishankar, Menteri Sarkar India beri kami ika kambari, hakish pauter iku jemang arja arpusan ula pentip, baka India bat Pakistan kila poi shaka jinyas ngotu jingmod, ban Sangeh Ïasiat bat kiwei pat kikam dagi Shipai. Hendrai ula benrapan, baka India kanam ya penpan, hakabia day bat kikam Lehnoh. Kani kejing tek kular kal urlong hadin kejing pun Naki Directors General of Military Operations DGMO ke Pakistan ya ke DGMO India hakapor nok pai sngi. Laong bagate kejing ya rai Sangeh Ïasiat bat kiwei pat kikam jong Shipai la kalong na ringkau na sun ne na duriau kan trekam na du kesan baje janmiet bat kini ki ar DGMO kinya kran biang haka khat ar tere ujemang araja arpusan. Kani ke rai Sangeh Ïasiat kalau wan hadin palat nreu pusau kanta ke jingither nam ding kari India ya ki ketem Lehnoh ki badan hapo Pakistan bat ki jaka ke Kashmir balakurup dakte kari bemarjan kata hak step senya jong nyau tere jemang araja arpusan lingba ke operation sendur. Ketai ke operation sendur kedai ke jubab jong ke India lingba ki bor Shipai ya ke jingsya siat yap ki arpo nreungut ki brio Pahalgam da ki Lehnoh Lashkar-e-Taiba ki balaken no ai jing kersan da ke Pakistan hak no pai sngi jong ke arpo artarek yoyong araja arpusan. Bot na ketai ke sngi kaladon ke jing twet ke bajur da ki Shipai India bat bor pulit ke jamuan Kashmir ya ki Lehnoh bat penperaru ya ki yek jong ki suba nong erap Lehnoh bat kaladon ru ke jing siat penshrai ke Pakistan hagi jaga kaput tat hadu baki Shipai India kin pentrekam ya ke operation sendur ha ke bala siat namding ya ki khendai teli ki ketem Lehnoh. Ke India kalakam bapalat chispa angot ki Lehnoh kila yap kentop upara jong Masud Azhar uhe ke Jaish-e-Mohammed baraka step ke babot ke Pakistan kala ther namding ke siat kuli bat siat bom haki babon ki benta ki khaput kum ke jamuan Kashmir Punjab Rajasthan bat Gujarat hakabala don Kyrwoh ba ki bala yam. Ki Shipai India ki kam bakila Kyrwoh tayi ki ketem Lehnoh baki jaka Shipai ki bala siat se India kam tam lengba ki namding bat ki drone ki badaki spa tali ya ki baki air defense system jogari India kila la ban penpra hasun. Kani ke jinga siat kala ne palat lais ngi tat hadu baka DGMO Pakistan kala pan ya kran ban Sangeh Ïasiat bat ki wei ki kam da ki Shipai ya ka baka DGMO India ru kala pedang. Commodore Raghu R. Nair, Senior Naval Aviation Officer, hak jing pentip syakilat pathai kubor hak nok pai sngi jong spotere jemang arja arpusan hadian bakal mi ke jing kran Sangeh Ïasiat ulaong. Bagi bor yada kari India ki long ki balak loy ban Kyrwoh ya ki kam salak ke Pakistan ban yada yala kari. Let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.